mwiriwe neza. Kuba uri kuri iyi channel biraduha icyizere yuko ukunda ibyo tuba twashyizeho. Hano hari inzu tukuzaniye tugira ngo tukwereke iri ku bihumbi 150. Iyi nzu ikaba iherereye i Kanombe mu bice byo ku Gasaraba. Inzu uko uyibona muri video ifite ibyumba bigera kuri 3, ikagira agasaro, ikagira bathroom imwe indani, ikaba ari igipangu kiri ukwayo, ikagira inzu y'umukozi, ikagira na parking. Iyi nzu iri ku muhanda, ariko umuhanda usanzwe wo muri quartier w'Igitaka uko ubibona kuri video. Ni inzu ikoze mu buryo bwa konoshi, ikaba ikodeshwa gusa ku bihumbi 150. Uramutse ukeneye inzu yo kuba wakodesha ukaba baza i Kanombe mu bice bya Gasaraba, iyi nzu ushobora kuyikodesha nawe ukayibamo. Murakoze. Uwo mwakurikiranaga ni Emile kuri Kigali Live.